Gospodine predsjedniče, hvala za ovo. Evo ljudi šta sam ja dobio od države. Kontejner. I to da spavam u njemu. Par excellence. Taman ima za mene mjesta. Nice. Pa da vide ovi u kravatama da se i ovdje može prespavati. Okay. Ja ću večeras u kontejneru prespavati. Oh my god! Sad sam nazvao jednu curu i neće sponzoršat da sa mnom spava u ovakvom hotelu. Ljudi, ja sam spreman. Aj, braću, kako smrdi! Izgleda mi ispod guzice jogurt. Vamo se cijedi sve po mene nešto. Evo ljudi šta sam ja dobio od države. Kontejner. I to da spavam u njemu. Gospodine predsjedniče, hvala za ovo. Nisam školovao. Neko se čuje, prilazi. Koja je ovo budala? A viđaj na fake, neš ni u kontejneru ostat gladan. Evo opet se neko čuje. Šta će sad prosto? Fuj. Fuj. Au, brate, koja je ovo seljačina grah u kontejner baca. Nisam školovao. Što ne baci fino ko gospodin kroz prozor. Aj, kako smrdi. Fuj. Ljudi moji, pretplate se na moj kanal. Pogledajte na što liči. Sve za svoje burgzengije. Eto ljudi, nakon 24 sata preživio sam napade graha. Osjećam se ko kiseli kupus, smrdim ko nikad, a unutra, brate, ko da je 18 paščadije krepalo.